Sibongisele bazalwane namuhla egameni lenkosi yethu lenjesu. Sibonga uNkulunkulu ngemsa wakhe. Lathi Davide umsa wakhe umile kuze kube phakathe. Siyambonga uNkulunkulu ngekusithanza asendele umusa. Lithi live la uNkulunkulu besikathe sifananiswa netimvu letide umelusi, kepha yena wavela waba ngumelusi lolungile. Cela sifunze nalive la uNkulunkulu encwadini ya Isaya chapter number 28, sifunzela ku verse number 16. Kufunzeka kanje: ngakho-ke nakulokushiwo nguSimakathe lo nguSomandla uthi, buka la, ngibeke litshe eSiyoni, litshe lelihloliwe, litshe leligugu lekusimisa indlu, lelisisekelo salo sethembekile sendlu. Lo thembele kimi angeke ajabe. Haleluya. Asasike sithandaza sibonge live la uNkulunkulu. Babe wethu lengcwele siyakubonga, wethembekile oyinkosi, wethembekile babe unemusa. Sibonga babe nanamuhla ukukhuluma kwakho, sibonga babe nanamuhla live lakho. Wena lotsite babe vili lakho lifananiswa nenkemba lekhalipha nhlangothi tombili. Babe wethu lengcwele sesiyathandaza nakulesikhathi sifunzise babe ngekwezwi lakho, siyale babe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Umuhle babe wethembekile, akekho lo njengawe, akekho lofana nawe. Luthumo lonke nemandla nebukhosi nengadimulo kungekwakho, in Jesus name, amen. Lala sifunza khona sithola nanga emagama akhulunywa uNkulunkulu. Uwakhuluma kumprofethi Isaya uthi, buka la, ngibekile eSiyoni litshe, ngibeke litshe eSiyoni. Kanti masifunza live la uNkulunkulu, iSiyoni sathi ukuthi likhaya la uNkulunkulu. That is where i-presence ya uNkulunkulu itholakala khona. Mawufunza live la uNkulunkulu encwadzini yetihlabelelo chapter number 9 verse number 11, lithi live la uNkulunkulu, dumisani Simakathe lohlala eSiyoni, tshelani tive ngetento takhe. Lokusho ukuthi uNkulunkulu bekatholakala eSiyoni, kwakuyindzawo la uNkulunkulu atholakala khona eSiyoni, kwakulikhaya la uNkulunkulu. That is where the presence of the Lord yayitholakala khona egameni lenkosi yethu lenjesu. Uma ufunza live la uNkulunkulu futhi in the book of Isaiah chapter number 33 verse number 24, lithi live la uNkulunkulu, kude lohlala eSiyoni lotathi ngiyagula. Netono talabo labahlala khona tiyawuthethelelwa egameni likaJesu. Lokusho ukuthi iSiyoni, it was a place of healing, it was a place of deliverance, it was a place of breakthrough egameni likaJesu. Khuluma emagama ke uthi, buka la, ngibekile eSiyoni litshe egameni likaJesu. Lelitshe lakakhuluma ngalo ngunalitshe lelinguKristu egameni likaJesu. That is where the presence of God itholakala khona egameni likaJesu. Lithi ke iBhayibheli, ubekile uNkulunkulu, wabeka ke eSiyoni, wabeka lelitshe leligugu lekusimisa indlu, lelitshe leligugu. Uthi ke uma uqhubeka nalelive la uNkulunkulu uthi, lelitshe lihloliwe, lelitshe lesinalo bazalwane, lihloliwe, lahlolwa ngetindlela letinengi. Lahlolwa nguPilato nganyelanga, walihlola wathola ukuthi akasitholi isici kulo egameni likaJesu. Lahlolwa naseGabatha, lapho khona ashaywa imivimba leminengi emtimbeni wakhe. Lathi Isaya makakhuluma ngaye leyo mivimba athi sine saphiliswa ngemivimba yakhe egameni likaJesu. Yahlolwa lento, wahlolwa eGabatha, washaywa ingadi yachinsika egameni likaJesu. Kanzi thine siyaphiliswa i-different ethu makahlolwa ngaleyo ndlela leyo. Lithi iBhayibheli ayigcinanga lapho, wahlolwa nasesiphambanweni, wahlolwa naseGolgotha egameni likaJesu. Makahlolwa esiphambanweni, kuthiwa lelinye lisotsha lathi maliyawuhlola liyawubuka lakhanza ngokuthi laba labanye sebafile egameni likaJesu. Jesu sofile, laba labanye basaphila. Lithi iBhayibheli
bashaywa tinyawo, bashaywa emadolo, bephulwa emathambo ukuze batawufa. But makufika kuJesu kwatholakala ukuthi he was already dead egameni lika Jesu. Makutholakala ukuthi sewufile, lithi iBhayibheli isotsha lase likhokha umkhonto liyamhlola, ngoba lelitshe lelihloliwe. Wathi makahlolwa ngemkhonto ehlangothini, lithi iBhayibheli kwaphuma ingadi, kwaphuma nemanti, kanzi kwasekudalwa libandla laNkulunkulu. Namuhla sithi sisenzisiwe nje ngenxa yokuthi lenzaba yethu yahlolwa lelitshe leli egameni lika Jesu, lahlolwa esiphambanweni, lahlolwa latalwa libandla. Yangagcini lapho, lithi iBhayibheli yaphinze yahlolwa nasethuneni egameni lika Jesu. Wahamba yohlala ethuneni for 3 days. Labe bacabanga bebathi sekuphelile ngemaKristu, bebathi sekuphelile ngebantu baNkulunkulu nangebafunzi bakhe, kanzi wayehlolwa egameni lika Jesu. Wathi makaphuma emathuneni, lithi iBhayibheli waphuma nemagama athi ngiphethe ikhiyate kufa neTehaides egameni lika Jesu. Nathi wasipha amandla egameni lika Jesu, uthi mangabe navuswa kanye naKristu funani tintfo tasezulwini. Saphiwa imandla, sesifuna tintfo tasekhaya izulu. Yahlolwa lenzaba egameni lika Jesu, lelitshe lahlolwa. Lithi ke iBhayibheli ke lelitshe liligugu lekusimisa indlu. Asengikhulume nangaye amagama ngithi life has got some challenges, life has got some ups and downs egameni lika Jesu, but this chief cornerstone is able to sustain you through the life's challenges. Iyakhona ukuthi ikusustain egameni lika Jesu. LiBhayibheli liyazivetela lithi encwadini yeHlabelelo chapter number 33 chapter number 11 verse number 3 lithi nangabe tisekelo setibhidlitwa lolungile angenda njani. Esiphila emalangeni lapho khona tisekelo tinyakatiswa, tisekelo tibhidlitwa egameni lika Jesu. Kepha-ke we have got this cornerstone, sinalo lelitshe lelithembekile, lelitshe lekusimisa indlu, lelitshe lekusimisa timpilo tethu egameni lika Jesu. We will be able to survive even nakulamalanga eCovid, even nakulamalanga labita kangaka. We will be able to survive because we have got this precious stone, we have got this cornerstone egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli nganyelanga masifunza encwadini yaMateyu chapter number 7 verse number 24, lithi iBhayibheli kwaba khona emadvoza labeka amabili, lenye yayihlakaniphile lenye yayilibele. Lithi lena le yayihlakaniphile yakhela iwelithwala, kungathi yakha with this chief cornerstone egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli tasethi yafika tivushuvushu, yase iyafika imimoya, yafikela the two, yafikela both of them egameni lika Jesu. Kuthiwa lithi livula uNkulunkulu lena lenye indvodza yawa indlu yayo, kwaba kukhulu kuwa kwayo, but lena lebeyikade yakhele esisekelweni lesingiyo yakhona ukuthi isurvive, yakhona ukuthi iphile. We have got this chief cornerstone that is able to sustain our lives egameni lika Jesu. Le khonako ukuthi impilo tethu kulama challenges la khona egameni lika Jesu, you can count them egameni lika Jesu. Lel cornerstone liyakhona ukuthi lisi sustain, lisi encourage egameni lika Jesu. Lisike livula uNkulunkulu. The last part uthi lo ethembele kimi angeke aze ajabe. Once you put your trust to him ngeke uze ujabhiswe egameni lika Jesu. Athi umhlabeleli akanayo injabiso, akanayo inkohliso, uyasita ngeliqiniso. Lo Nkulunkulu esimkhondako akajabhisani, noma abantu labaphila emhlabeni bathembisana baphinze bajabhisane, but we have got our God longajabhisani egameni lika Jesu. Angeke ayijabhise impilo yakho, angeke ayijabhise impilo yami. Nakula kakushito even lakhe utawukwenda egameni lika Jesu. Akuna madimoni langavimbela iplan lakhe, akuna sathane longavimbela nakula kwakukhuluma uNkulunkulu about your life egameni lika Jesu. Keep on praising the Lord, keep on fighting. God is with you. Father Lord Jesus, we thank you. Sibonga babe live lakho, sibonga babe mandla akho,
Sibonga Baba kusikhulumisa namuhla kokuthi sinelitshe lolibekile Baba Siyoni ngegama lika Jesu. Litshe Baba leli ligugu, litshe Baba lekusimisa indlu Baba wethu longcwele, uthi Baba lo thembele kilo angeke aze ajabhiswe. Nakulesikhathi Baba sesiyanikela impilo tethu kuwe wena njengaNkulunkulu, sithi asifuni Baba lamanye amathwala, kepha sifuna wena njengaSomandla. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, umuhle Baba othembekile, luthumo lonke namandla nobukhosi nenkazimulo kunakwakho.